Dumela weso, dikgang tsa Lesedi Television di go kopanya le nna Molaong Motse, mme re pele re dina moro re tlhodimele tse di gogang kwa pele. Lephata la Pereko le Merero ya Selegae le seegetse fa thoko badiri ba lone ba le lesome le boraro tebang le go ntshiwa ga dipampiri tsa ditiro le go fa ditirelo mo go seng ka fa molaong. Motse wa Tlokweng o kopa tlhabololo e ikaegileng le maikaelelo a one a go iphitlhela o kgona go itseela ditshwetso ka bone. Fa mo go tsa Metshameko, Botswana Football Association, Footballers Union of Botswana le CrackIt Botswana di baya monwana tumelano ya go golaganya tlhabololo ya kgwele ya dinao le thuto. Weso a re tsene mo go tsone. Lephata la Pereko le Merero ya Selegae le seegetse fa thoko babereki ba lesome le boraro fa le santse le thothomisa dipego tse mo go tsone go neng ga ntshiwa ga teta le dipasa tsa go bereka mo go seng ka fa molaong. Dipatlisiso tse di dirilweng ke Lephata di ne gape tsa baya mo pontsheng gore badiri ba ba bilelwang ba iphitlha ka lekalana la tsamaiso ya ditirelo tsa go tsena le go tswa mo lehatsheng leno go dirisa mafelo a seng a nnete gore ba kgone go fa batswa ka teta ya go dirisa dipasa tse di amanang le tsa temothuo. Se se senotswe ke tona wa Lephata la Pereko le Merero ya Selegae Major General Piers Mokgware fa a buisa babegadikgang mo Gaborone. Hantsinyana o tlhela ga re bua ka migration re siela to undocumented migrants. No. Are to documented ba go bereka teng ko ba taba le tekare le that's why ke batho ba le bone ba go bereka teng ko kana ba tlo go bereka gone mo Botswana mo re ba tlhoka o no britse ka batho ba ba suspendile ba ba santse ba tsenetse mo teng ga dithomiso ba 30 13 batho ba ba renja ba maphateng a farologaneng a rona ba rone re itlhela ba bangwe ba re ba butse di ofisi ya la ko ba sa renkeng ba na le ditempe ya dirisa stempe sa bogologolo se sa tshwanang go se dirisa sa ofisi a tempela batho ba tsa madi mo go bone ba bangwe ne ra tswa ya la gompie kwana a ba para uniform jacket ta gona pele nna ha yo kona go immigration ka go morago a ba tsa madi di shopo tse tsa India le machana tsa madi mo go bone tsa permit a ba madi. So we are still carrying out all those retata re bona gore mme ke seo se melato a bone e tla tsamaya with the right processes. Motse wa Tlokweng o ikaelela go dirisa mokgwa wa Smart Village o tla kopanyang tlhabololo ya segompieno le pabalesego ya ngwao le setso sa motse. Go se puso Gaborone a re o batla gore Tlokweng e tlhabololwe ka tsela e tota ngwao le setso sa one fa go ntse go tsisiwa ditirelo le mafaratlhatlha a segompieno. A re maikaelelo ke go bona tlhabololo e e tswelelang e nayang bana ditsela tsa go itshedisa le go tokafatsa matshelo a bone ntle le go latha ngwao le setso sa Tlokweng. Go se puso Gaborone a re go nna gaufi le toropokgolo ya Gaborone go oketsa kgatelelo ya go gola ga motse mme tlhabololo ga ya tshwanela go nyeletsa ngwao ya one. A re motse wa Tlokweng o ka dirisa ngwao le mekgwa wa botshelo jwa one go rarabolola dikgwetlho tse di bakwang ke go gola ga metse. Smart village, we are building something special mo motseng wa rona wa Tlokweng. Mme ebile ke sone se le maloba ga go buiwa ka declaration of a township re ne re tlogele re sampe re nne motse re le Tlokweng ka mabaka because of the uniqueness of this village called Tlokweng. Rona re le bogoši ba Tlokweng ra re gaufi le toropo re in the proximity of the capital city Gaborone. Mme re le ga re le gaufi le toropo we don't want to be swallowed by urbanization. We don't want to be swallowed by the capital city Gaborone. Rather, we see a wide array of opportunities presented by being nearer to the capital city Gaborone. We want to retain our identity as a village, our village status. We want to preserve the rich cultural heritage. Kgosipuso Gaborone a re mokgwa wa motse wa sešwa ga o ganetse tlhabololo ya segompieno mo batla go tlisa
boitamedi le mafaratlhatlha a segompieno mo tikologong ya setso. Se se tla morago ga gore ka kgwedi ya Seetebosigo khansele ya Tlokweng e gane mogopolo wa puso wa go fetola motse wa Tlokweng go nna toropo. Khansele ya re tlhabololo e tshwanetse go ikaega ka dilo tse di botlhokwa mo setšhabeng fa go ntse go tutiwa ngwao le setso sa motse wa Tlokweng. Ka jalo ga re eletse go bona magae ya rona mo hatshelela Botswana le a hetola go nna makeišana a o tlhagelang ra ra retain boleng jwa one mme a gatela pele ke se re se preachang re le motse wa Tlokweng. So the smart model village concept is not basically resistance to modernization. It is not. We believe or you can even borrow principles and aspects, for example, of a smart city. You can bring those principles over the employer in a traditional setup. Metse ya rona e be ka gatela pele. Ka jalo go ra gore this proposal e re buang ka yone ke proposal basically e amogelang innovation as I've already said. Le gape e amogela even sustainable economic growth or sustainable economic growth can coexist with preservation of culture and can coexist le tse Batswana ba di itseng tse ba di eletsang ba di rata. Mo go tsa metshameko, Botswana Football Association, Footballers Union of Botswana le CrackIt Botswana di beile monwana tumelano ya go tlhabolola batshameki ba bašwa ba kgwele ya dinao mo lebaleng le kwa ntle ga lone. Tumelano e ikaelela go nonotsha kamano magareng ga kgwele ya dinao le thuto ka go fa baithuti ba batshameki ditšhono tsa go godisa bokgoni jwa bone le go ipaakanyetsa botshelo morago ga kgwele ya dinao. Tirisano mmogo e akaretsa thuso ka tsa thuto go tokafatsa dikolo tsa kgwele ya dinao ga mmogo le mafelo a kgwele ya dinao. Taotona wa Botswana Football Association wa ebile Tarik Babitseng a re tlhabologo ya kgwele ya dinao mono gae e tshwanetse ya dirwa le kwa ntle ga lebala la metshameko ka thuto le bokgoni di ka thusa batshameki go ipaakanyetsa botshelo morago ga kgwele ya dinao. This partnership is just to go back and see when everything was going well. Let's bring back what was working and let's try to see how we can close the gap. As he said it, I won't repeat his words. Bana ba bangwe ka Setswana ba itse go tshameka bolo mme ga ba fiwa thata ka go thutong. Mme ga o ba fa thuto gape wa bo ba equipa gore ba kgona gore ba dire se ba se ratang wa bo gape ba nna le thutego, then they can grow. Now we are going back to what used to work, and we are grateful as Botswana Football Association for FUB and CrackIt leadership for seeing it through our eyes and seeing gore tota we want to build communities, we want to build future stars ba eleng gore le bone ka go thutegong le bone they are equally capable. If I've got nothing, if I haven't passed by school, it means my future is nothing. That is why when we sit around like this, Mr. President, all we talk about is how best we can help players so that there are better people tomorrow. So that you can then look back tomorrow and say, okay, and then come back, be one of the teachers here. And I'm happy when we came to you, you listened. What I'm glad about is the fact that now we are going to see, you can call as many camps as you want. We have partners now who will fill in the gap that has been there. And going forward, more of this kind of partnerships. These are the partnerships that we so much need. Weso re re go tsholetse go lekalo go tswa mo go nna Shilaong Kemetse le leloko lotlhe la go bega dikgang jwa Lesedi Television ra re a re boe re kopane gape mo nakong e tlang.